SDN BHD Productions, the Premier Empire. Nagarabo bateguye gusa Viper Studios. Kuti filime yiswe kwa Rarampul Special Forces, Damofa Production, SDN BHD. Anza ko naje gusobanura bataravuga ndavunwa niki. Dore nabandi bateguye ngabo. Kamececetse. Ririya sitangazo. Rufendi. Se barangara kamo ararangisha. Jewe oya musoma magambo nubwo atari ikinyarwanda. Muraya jambo ribanza. Se barangara kamani. Ararangisha ino rigize byiri yahinze mu murima bakaba barazijose bakazisarura. Aha, setting nandi ngayo amatanga asigaca muri filime. Ufite n'indirimbo cyawe ukeneye kwamaza amagana sangana nimero nazitanze filime itangira ari iduka ucuruza gataro. Bagumushaka kamenyekana. Filime yiswe nde? Mana Peresti wa Dani yabuze certificate ya football. Score Productions, Damofa Production, Viper Studios hamwe na Sankara. Da kubwe warabonye filime nka The Takers ya Chris Brown, ukabona The Town. Tangira hakuno kuri banka Damofa Bank muri Malaysia. Arafanya chombo afande. Hak rompak yang ada kat dalam tu. Ngabaswe muri mindari babashuru. Pak yang paling banyak yang pernah aku jumpa. Muri mine ngabashuru mbere mbonye kuri gisi. Babihiba kumanywa. Sebelum aku ngomong na mujeba banke nafa nashimuta abaturage bari mindani. Kambodo. Musoke cyangwa twarasakira kare babigeza mwasoka mwabaswa mwe. Come out. Tanga itegeko. Kumanywa kusambu sita. Barangije basoka n'ikimodoka cya Amadi. Bandi bari ku rumoto. Ikimodoka n'antibare. Bajya tumwoto. Babanda ari mindani. Kira pariki ikimodoka zigome. Podi of fire mfata imiriro yanyu. Murekere. Nyiga. Usoka sha. Marika bako bavayo. Mabanda afite ibikoresho. Bafite automatic weapon imbunda z'abarusiya. Zirekura abasasu mufiririzo. Beregeza ku bapolisi kumanywa. Bayise kwa Rarampul Special Forces. Nakubwiye Sankara azizanye. Ahora giriye muri Amerika nagarukiye igihe. Moto kumanywa. Kurya rukambi zuba rirashe. Bare kuragera nade. Umuhanda rwagati imbere ya bank. Bank ifite assurance rate zishyura sha. Barasha polisi fanda rumirwa. Bafite byagade bimwe bitubitashwa amasaso ari kuri ndigere nade. Umodoka bwa polisi. Indigere nade. Bakoze mu polisi n'amabandi ane. Fande byara murenzi. Dore ngo barahunga. Turayoboye shate cover. Dufishambo. Babanda vayo. Sayikira umwafande. Bandi rimwe. Yegera fande kumanywa nta n'ubwoba. Kujaga suzugurana mwiyereka. Mushyira imbunda mu gituza. Byose birashoboka. Zuhuriwe. Kepotong beramai pun. Aje abusiye buri hamwe. Sama juga macam polis. Umva kabone bwadukurikirana ukadufata amabanda azahoraho. Akan ada polis lain gantikan tempat kau. Ntacyo byamariya mwishimye. Kau jadi hantu. Haza zuni umupolisi agusimbura duhige. Bayang kau berapa banyak yang kau nak. Nashaka unkorere. Kau jaga aku. Ndakwishyura amezi ashoboka. Senang, tak ada siapa. Zajya niba buri munsi nawe nkingira ikibaba. Bitabaye ibyo uzapfa n'umuryango wawe wose. Banka zigira silence. Urumva? Nzajya niba nibajya kumiga ume amakuru hakiri kare. Bayise KL Special Forces da Premier Samano Sankara. Nuko dutangiye. Erega Rufendi bwira n'abandi akari karabuze karaje. Nibwatinze. Mu polisi bamuhaye amahirwe yo kubaho. Second chance. Afite akana kagakobwa. Saya kata utamahuri ndo mu polisi. Naje kugufata. Mbak saya cik. Ihangane madam. Nurase mugenzi n'agakobwa ke ziraganira. tes kesalahan. Niki nakoze? Nagushinja ruswa.
kandi koko yariye ruswa uyu munsi. Gukingira ikibaba Mira mwana wanje. Mira ubu ndabizi iyo mvuze Mira ba izambwa ngo ni burage ni buruwati badije batangira gutekereza ibimogi bya bindi bahikinya ngo ni Mira kabasaraswani. Ibyo byazaruswa bikwiyeho ni ndabikwigishije ni bibi. Mira tu kat TV lah. Kumyaka yanyu nyine nabyigiye kuri televiziyo. Wakumbawa padang. Buri hari ibintu bajya kuvuga kuri televiziyo kabona abana bato ntago ari ngombwa. Muse bitera ijobu umwana ashaka umwana amenye bya gipolisi ruswa ibintu nk'ibyo ibimogi. Muze yarangije fata kabunda tondo bamubwira ngo batajya muhemba neza ku murongo cyari ryabandi sheri Uruza umwana acafuta nive tugomba kwiserebura gusa reka ngende mugabo aritunganye ni mu gitondo afite madamu afite umugore mwiza. awa uruza nanti saya bayar. Uratekereza icyo ya anniversary umwana yitonye ndaza kwishyura. Saya lambat. Jana umwana kwishuri sibyo nge ndimo ndihuta. Mugenzi umugabo ntajya avugisha na madamu akazi ni gake. Sina pakai Bible lagi. Umva basi wajyanye umwana kwishuri wenyine kwishyura n'imisoro n'ibiki baza ujyana umwana kwishuri njyane ndekora ibindi. Umugabo acana ka televiziyo rwose polisi yarananiwe kuba yahagarika amabandi yitwa Anakis akuraho televiziyo afata ikinyamakuru amasaha yirika kureba neza ibinyamakuru byose baravuga uburyo polisi yarananiwe guhagarika amabandi. Sike suyu mugabo Ayah, papa dah Mira pergi sekolah ntango uri kujyane ku ishuri nakana kirahakura amafaranga sheri ubwo yamabandi buri munsi hari amafaranga asiga buri gitondo kandi menshi hari igipfunyika bakuzaniye. Apa ngadu ni? Hasi amafaranga ugakoresha iki mu rugo n'abakene? Oya sana buat apa? Ngomba kwishyura bukiti uyamaze iki sheri? Bayar bil. Umva dukeneye amafaranga yo kwishyura imyenda yacu guhaha kira kitu. Amafaranga ya gipolisi nica nikize mwikofe harimo akanote kamwe. Buriya abagore hari ukuntu bihanganira abagabo yabana kibazo byateye mu rugo nyine agashinyiriza nyine tu bagatogusa utunyanya n'udutunguru tubiri bakabirarira. Amafaranga nayo amabandi nawe ubwo yatinye kuyakuraho. Hari ukweryo ugashinjwa wafatanyije n'amabandi ikora iki kwiba. Bebe dalam laci dalam bilik. Umva genda ufate muri mu cyumba muri drawer cyase mu kabati amafaranga twasevinze ufateho nta kindi. Basi ni utari kujyana umwana ku ishuri umutore numva kuyo mugabo arerekera ijobira umugabara akazi n'imijyango muri te imeke nyangwe kenyi gendera ibifaranga handitso iri mu kizigo. Kau jaga aku. Yibuka ikigabo kimubwira ati nkwaye amahirwe nawe uzankingira ikibaba nawe nzagucunga. Yang mana? Nta wundi muntu ugomba gupfa byose biramera neza. Nguhembe polisi cyo guhiga amabandi umenyesha undabura umvishe amabandi ubundi buryo akora. Pifura muve mu bintu byo kwiba imbata n'isekuru meza abandi. Dore jobu kan bwatinze. Kota cedera dan 6 orang anggota kita. Abapolisi batandatu bakomeretse, batatu bakomeretse, batandatu batawe ubuzima. Bapfiye icyaha cyabereye. Yang paling dikendaki. Aya mabandi Anakis ni ganga cyangwa se group y'amabandi iri wanted ya mbere muri Malaysia. Sangat licik dan abantu they are very dangerous. Hebat. Kandi bakora bitonze n'abahanga. Untuk menangkap mereka. Bafite tekinike zirenze tactics. Natwe kwafite tugomba kuba turenze. Seolah-olah bafite ganda yo di gucika. antara kita yang menjadi hantu pada mereka. Gusa bafite umwe muri twe ubanekera amakuru. Kamu yang None kasar perompak-perompak. bivuze ngo hari umuntu muri twe ukorana n'amabandi. Yang ini Nafande mukuru. hanya dengan Lan. Musore ndashaka ubaze Lani muze uko yakaje tondo sasa nawe batangiye kumuneka. Muze hano muri polisi ngo harimo gukorana n'amabandi kumbe nawe mugabo Lani twasangiye ko afite imbere ya banki bakamutugimura tugwa amahirwe yo kubaho. Muze Lani aratangira tubonye afande mukuru ashyira kandi gasore muneke kamukurikirane nakwizera undi inyuma ye
barashaka kumenya ndukorana n'abandi kumbe muzehe nawe aritonda kumbe dore ry'abandi Ashraf bandi kazi mukabika mugakora mukayabika bo bakayiba banki bifite assurance n'ejo bitwaza banki igomba kukwishyura nimba abikije kwa musenzi yewe kumbe nabo ni benshi abapolisi wano uri turarasa kureba neza ikigoryi nacyo gifite ikarita we mukiri imbunda hasi kumbe abapolisi babuze aho hafi nta muntu bizera kigoryi gusa kiba kibazo muzari mari inekira kikamukurikirana ashaka buryo kiyatanga amabandi kwaje abaturage barashukamo n'abatunga n'imbundara ka gasore gacyashya barakabona Ada budak baru ke? boss ni iki uriya nawe mushyashya hano iperereza ngiye kujyaho n'ubushakashatsi birahagije sasa afande mbanza nakwibandi Ashraf rifite abapolisi rikoresha barangije baza mu karesitora Sabona kedai. mwese muhaguruke ninde nyiri hano Tutup kedai. Kami polis. ndo abapolisi funga iduka Keluar. Pelanggan-pelanggan semua keluar. abakiriya mwese navuze ngo usohoke uwa mbere ajya hanze bakubitaho bya bindi ngo barimo barasaka iperereza Aku baru masuk unit ni. yewe uranshaka iki Pretender narahkan aku untuk nibwo nyinjira mu ikipe yanyu nanjye superintendent bambwiye kuba patana wawe budak baru nak bagi bantuan pada orang yang dah lama dalam bidang ni. umwana muto nkawe ukinjira mu kazi utangiye kunkurikirana ngo ukugora akazi Keren. nakemuye ibibazo byinshi nk'ibi Keren. ukemuye bingahe Asalkan jangan. kaba nubwo nawe irego ndakora nk'ibyawe ntabwo ndi umuswa ariko nakana 7:15 pagi. Kau makan roti sambil wabyutse saa 1:15 suka tengok TV. urayinso ureba ikinyamakuru urebye televiziyo urivumbura Ha? ikinyamakuru gitasi kumbe kamunekaga nukubera iki Jangan sibuk dengan bahan pesan kau. amayitangazamakuru imure kubangamira muzehe Bagus sangat. Semua pasal aku kau tahu. urakeka kunkurikirana iwanjye ari ubwo buhanga ntabwo uramenya byinshi kuri njye Banyak duit dalam poket kau. ntabwo umuntu ufite amafaranga menshi tutayahembwa bayakuye kumwinjirira kicyanara Dah. Aku tahu kau tu dia. reka tuganire kuri ibi Kau jangan risau sebab aku pun ndabizi ko ukorera ariya mabandi gusa ntugire ikibazo because aya mamoltu nanjye ndayakorera kakana gashye gatangira kumucokoza kita bukan kumukuraho seorang amakuru sama. Aku tak tahu kenapa njye nawe dufite data bushumwe we have the same boss sebab nak bantu kau. gusa sinzi impamvu noherejwe hano Santai. mbenda bose ndashaka ko nagufasha imandiri ku bijyanye n'iby'ibye bank byambabariye ndashaka ngufasha Kalau nak bagi kau sikit. Ashraf twese natwishyura buri mwezi Asalkan ndashaka amafaranga tujye tuyagabana nta kibazo mu gihe aku buat. ukora akazi kawe neza nanjye nkora kanjye bose bakorera ryabandi rikuru Ashraf bakiraho hanze haraturika Ashraf nabara bacungaho bari Okey dah. Raj Okey dah. Okey tuan. Kevin umeze neza cyane Pi, kamu kat sini. Kau tahu tempat ni kamu letup kan? umva hamagara ikipe yose hano wa musozi wari butware buturuke akana kamwambura imbunda agiye kurasa kakuyeho umutwe w'imbunda Letakkan senjata kau. waye musore muto mwese mushyirasi intwaro zanyu kamubwiye ati reka dukore ibibandi atagira urineka muzehe waracyatsimbaraye kuri tanga kabona ubwo ryamubwiye riti ngwaye amahirwe yo kongera kubaho muzehe arashaka kuritanga kumbe Ashraf afite abantu babiri bamukorera muri sitasiyo ya polisi gusa muzehe ntarajya ku ruhande rwe neza Ashraf aracungira hafi banke z'umuzi paka zose amaze kuzisiga ziri vide mwese mwirukange mujya kuri Jalani banki iraho hafi bwaho banki usanga ari butoya bwarambere nimba ari abwita sabo nimba ari sabo niba ari bodaboda ni utwo ngutwo twa tundi twansayidira two muri karitsiye Masuk sekarang. we sawa ameze neza mujyemo indani hari ako bajeho mu bandi ntatuza kila siku job uruko banki imwe ku yindi uyu munsi bakeba yindi gutyo binjira muri sako polisi kirasa barabaherezana bambaye bontibare
masasu nyayo. We abaturage na muturage bashaka kwica. Mwese mutoke hinje ndani. Mwese musoke ndani na muturage bashaka. Ashirafu ari kuri etage ndende. Dore miji we. Uve kuri biryogo. Bos kita. Panggil datang sini. We, mu bwa polisi bose bagiye. Semua anggota. Halo, bamwese. Kan ada rompakan. Mujye kuri Jalal Sultani Ismail Lona. Supaya mungkin. Habaye ukwibwe abapolisi mwese mwari mugiye handi mukate. Bakira itegeko. Nabani ndani muri bank. Urumwe n'igikapu. Mwitegura gupakira ipinasha. Damofa bank. Cepat. Kumbi dure boss. Ashirafu. Agize gucaba na polisi yose yerekeje ahantu bagenzi be bari. Nganda. Bwe mugire vuba musoka ngahintana. Muri bank akiri kare. Polisi yaherekeje. Sumbuye baramwambaza amapingu. MPU patah balik. Kagasore kabwiye muzehe ati yewe basubiye inyuma. Bahindi bagiye kwibase. Nero tazitegeko. Tempat tu terlepas. We abajura babanje guturitsa isaso ngo ku restaurant barangije bajya kwiba bank. Nkuko baturitsa mu muji bakajya kwiba kuri bank iri Remera. Tayari. Faster. Kamera abanza kuzizimya. Fana arangije aza musiri kwetegere. Kenapa ni? Yewe bigenze bite? Biasa. Halo umuntu yinjiye muri system yacu. Iyi ni technique yabo atagira bafata amasuka. Kau dipes kam. We musubizaho sha. Afande ntago babitunganya nta byafata amasanga. Bisubizaho wiza IT yiki. Nuko sasa ugenda ugatuka umuntu umuhoro busa nawe yanze kubisubiza abishaka. Aho baturikije polisi yakase. Amabandi yaragiye gutangira kwiba. Ibintu zakase. Tayari. Napfuye tu. Wewe mwese atagira ubahari mufunga umuhanda. Close the road. Kamera zisubiraho. Basubizaho bazengutse. Abakeka bashaka ko ari muri bank ndani turabona akamodoka gafunze. Bose atinga gisasu. Kubereka ko nta muri mu modoka arayituritsa. Mabanda ari he? Imodoka iraturitsa aramagara kuri headquarters IQ. Muhamagara fire brigade bazagari ya arya niki? Kizimya mwoto. Nabakomeretse ikipe yose imeze neza unit. Tayari. Mabanda raha. Kwiba buri munsi. Ewe data we. Dore fande ngarumirwa. Lan mana? Bakora gete naho turabangaba. Lani ari iki? Lana vayo. Muziki. Iki cyamubwiye ko gikorana na bagenzi baya mabanda. Bigenze bitara. Aku suruh kau tangkap. Ibi biki? Tangkap polis Nepal. Dia partner baru kau, aku assign dia. Uri arambwira ko mugomba gufata mabandi nagaruka gufunga umupolisi mugenzi wanyu. Bukan anakis. Bukan. Aku najulah. Uri arambwira kuricana nawe. Sama ada. Yagomba kwigira nkaho ari kurundwa ndararengana. Njye amwohereje ngabakurikire. Buka. We mufungure sha. Oyaza kuzana amapi ifunguzo. Narukwibye kare acana ipingu rya yamba nducika mba nacitse wanjijiwe. Kumbe motif tu nak cek saya clean ke tidak ni. Kau tengok ni. Umva ku kibushaka ari gifite ikibazo. Tengah kecoh. Bazo uyu mwanda. Saya dapat info. Bakebwe wese waruri. Berkeliaran dekat depan kafe yang kena bom tu. Uyu musenzi yarabizi kuki yankuri cyane agiye kunywa icyayi. Haturitse. Cepatlah. Subisa iminsi itatu inyuma kuri kamera. Turebe ndate zigisazo. Kureba neza kuri za kamera. Kau dapat info dalam bungkusan tu ada bom. Ari umuntu wateze igisasu muri Mondisi iminsi itatu ishize. Oh, sus kena apa? Mwahasaze. Mwahasatse. Aku cakap jalan. Wewe nani gukurikiza amabwiriza? Aku cakap Tanga ubwiza ukuri. yang kau rahsiakan padaku. Kalau betul dalam Bisa ngari kintu mwaduye isano. kenapa kau tak panggil unit musnah bom? Wavumbuite ko muri Mondisi robana se igisasu. Kita dapat daripada dulu lagi Lazmi. Azimi. Mabanda rwose byo ngona ndabizi. Sasa mabandi yabarenzo. Kita potong macam mana pun tumbuh balik. Warahindutse kabisa ukwiba kumaze kwera. Sampai bila-bila supaya nak. Wimbwira umwana kupimaze kwera buri hamwe. Ya betul Tuan Azmi.
Itu yang azima ibyo uvuga ni ukuri dan itu pegangan aku. ibyo yarakwiye kuvana mbere. Zaman berubah. Gusa ugomba kwibuka ikintu kimwe, abantu barahinduka kandi n'inzira zirahinduka. Cyana mwizera gishyashya mu kazi usubire mu kazi shafa ndabatura umujinya barareba iki. So far tak ada awam yang cedera. Tugaruka hakuno Tapi bawa dah nta musivile wakomeretse gusa kufure for vide kosong. baza hakuno muri banki Ada dia mengatakan tembakan berlaku. barashe mu kirere abaturage barisohokera bacyumva kurasa. Tak ada kesan tembakan. Mwirebe suje umupolisi barasiye mu marembo nta yandi basasu yagaragaye. Mungkin. Nta kintu turavumbura. Kagasore kari mu iperereza yoga kamubwije ko ati nyinkorerana na riri abandi kabwira muziki gusa nta kintu washinje umuntu utamufasha amajwi. Dia orang mula-mula masuk. Becinje uko nimagina baheri yako kuri front desk kana fotoramo Kagasore Peter hapa baba na bank manager barangije haraho bamusanye barasa mu kirere mwese kiri ya urinzi Orang perompak. uko bigaragara bamwe babiri mu bajura Manager tu masuk dalam lift. bafashe bank manager ngafungure ku fureforo bamwinjiza muri esanseri we fungura ashakiraho kode igikumwe cya bank manager bashyiramo kode kirekereta hakuno jya ku ruhande wa musenzi dore urufito ewe data dore ifaranga nuko batangiye gupakira ari imagina bamusigaye ikimenyetso cya A. Iperereza racyakomeza bari bambaye za gani wabona ibikumwe bari muri autopsy investigation promotion suspicion. Perompak tu datang. Umva hano password induka buri nyuma y'isaha. Dia orang betul. None bamenye gute kode ifungura hano. Orang kendaraan. Imodoka yabo yaturitse Kita ada buat roblox. nta modoka yindi bari bafite. Ada 1 kilometer radius kan. Hano byanga byakunda hari penuza bariyeri. Ada. Hari abonye isura yoya. Maksudnya dia orang masih hadir di Abazura bashobora kuba bakiri muri karitsiye hakiri kare. Umusore ati niba imodoka yabo yaturitse wegaruka umusore aramubuza umusore aramubwira ati barabwiye umusore ati ujye uducungira icyo wari umenya ko utagiye guhigwa. Agasore gati niba imodoka yabo yaturitse bivuze ngo baracyari mu gisagara hano hafi. Gatangira gushakashaka imodoka yabo nimba yaturikiye imbere bivuze ngo baciye hano munsi y'ubutaka mu mihanda ya Zagari ya Moshi. Agasore karakurikira kageze hano ibandi rimwe ryakuyemo cya masiki kemajina ukuntu ryaba ryaje hano harari cya mondisi muzeru para ndani igikapu cy'amafaranga mugabo atwara nk'utwara inyana nibwo bagiye cya masiki aragita muzeyi barambwira ati uducungire ikibabo badufata tukwica we ngomba kubashaka muzeyi arakurikira yesu zuru wa musenzi we urakora ibiki zuru ko yakaje aca kutwaye imyanda. Nyumva neza we sankuje nyumva muzeyi onkire hagarara wowe Ini bukan uang dia. Balik. ndavuze ngo hagarara Ini bukan uang dia. waye nagaru nk'umabandi tugende kimureba cyitonze ati nagaru umunyamwanda tu hagatwara imyanda kuramo ingofero ikuyemo urupara kimeze nk'igisaza ukuntu gusa isura teguye urutwe we tugende we amaso yaro tukajya ni mwene Joporo birirwa bamwe bimogi ndagusabye tugende nagaru umujura Kau percaya tak? kasuru karamyaga muzehe kigabo kigatambika amafaranga kiratangira suru ndakosa rusingubu ajya kumupolisi mugenzi we idori bane ngo riragigira umupolisi n'abarakurikira umugenzo yaramukurikira sasa aje kukigura kirego ngo warasha umupolisi mugenzi wawe agiye gufata ibane kwagufungwa burundu bagufungira mu itiyo kwanza kibande kiriruka gasore karakurikira yimba kugakorana naye amabandi numbase kavana yimbunda mwana agarara
muzehe arimo aribaza ndasaka kana singara sike kandi namba bandi yamuhaye gasopo kwanza bayimuhaye ejo bundi mwana kwibandi rupara hasi cyamujota kimanwa kuri bisi kiratangira aho gufunga imyaka yose nakwicwa n'isasu to gasore rikava kwizima ka Zulu numbaza impamvu ko n'abandi kikaba gashaka kuritanga karakurikira muzehe byamucanze ndasuye umwanda nimvuga iki yakacambara gitanga imbere utava uri ndakumena urutwe tayari aguruka buhoro buhoro amaboko nyabona kigura gusa we muzayi mushyiraho dore siri kwentegere Zul Turunkan senjata engkau. sira imbunda yawe hasi lower your weapon Man, we mugabo chika cyamani mwana nava kwisima arashaka ibandi nageti mukaguru wakiwari cy'umwana we police kwibandi muzehe biramucanga ndakwifitiye apa takut kau? wakiwari cyo cy'icyana Tertangkap. kucyumfashe Jor takkan urakeka nzasubira muri aya mabandi gute senang kau nak masuk. ntago banyemerera Pergi masuk tu samsuo. we ntago byoroshye gusubira mu bandi Kabur. warugwa ryo umupolisi yagiye kubaneka dore filime sasa muzehe yagaga kumurasa abizi kari maneko mugenzi wabo uri mu mabandi akagoryi kirasiye mugenzi wabo ati gusubira mu mabandi urateka bizanyorohera filime irahana agatogo ibintu n'uburyohe cyane cyane sakara nayizanye kigoryi kijyana turamenya gute gahunda y'amabandi undercover agent ibintu n'uburyohe mister samano nayizanye ibintu by'abawada sasa hakuno Aku minta maaf. hashirafu mbabarire Tuan undercover. ewa naho rembizi kari maneko waruvuga bari bafite umugenzi wabo utanga amakuru naramukekaga gusa sinari mbizi aba baraje dore kimwe barashibo kaguru ararararara nitabanga amakuru uyu munsi turi Kacyiru nitwava tujye kuri arya hamwe ni kuri ridibura kuri ridibu Ini rahasia jalan. wangu iri niryo banga tu cyangwa data we urwana rwaje rucyanuka ko mu ndeba mwese Tak boleh salahkan saya tak tahu yang diorang ni semua. wewe nangashe bakoze ceka sora kuvuga ikinyakuvuga ibaye we nawe funga umunwa Tak ada Mi, benda ni ikigo nyajwe gituze agak ketua dia macam akazi kari koroshye benda basic kita kompon. ndashaka boss wano bandi none utumye mugenzi wacu nawarasuka mu kaguru Tapi disebabkan kau dia terlepas. Sikit je lagi aku kubera wowe baracitse bose hancurkan plan aku. Salahnya aku ashilafu nawe wayangije gahunda Kau tak tahu ke? nta kintu uzi warusimbo rw'urwana Kau. ugomba kugira amabwiriza yanjye you have to follow my orders muzehe n'umujinya bamunambwiye kurya ruswa yarahirya ariko ntabwo yabatanga ntabwo yabarabura ye muzehe fit dalam poket kau tu, tak lepas lagi. wari uzi wowe wowe kujya dara amafaranga mujye mu mufuka muzehe aragikubita cyana kimbaza amafaranga babandama gishaka kumvamo lani Kau semua tahu kan? unyumve neza Setiap bulan mwese muzaye amafaranga sibyo perempat tu. buri kwezi ari amafaranga nakira avuye muri ariya mabandi Weh daripada perempat tu aku serahkan pada unit. nakira amafaranga menshi gusa sinjya nyarya nkajyanamo nk'ikimenyetso mu ikipe ishinzwe iperereza n'uyu munsi nayakiriye Hal berlaku pasal budak. niyo mpamvu uruzingo rw'urwana ruri kunyiruka inyuma Dan korang semua tengok duit. ni amahirwe make nakabaye nafashe bariya mabandi none amafaranga araha Kau ambil duit. muyakire muyajyane muri investigation unit Catatan. ragiye ajyane mu bashinzwe iperereza Hebat pemain kau lah. uru rwana rero narwo nurufunga mutwe nirumva neza muzehe kadakorana n'amabandi narwo narwo barukoresheje Kau bawa aku pergi unit siasatan.
wewe aya mafaranga ajyana amashinzwe iperereza nurangiza ubake raporo ndebe ko buri mafaranga buri uko yahawe buri kwezi ayatanga nawe aricyo waje kubita ashirafu boss wakikora kiwe boss araje guhondagura ashirafu anda cyagambanye Agaklah tu adik kau pun. muvandire kera Boleh apa dedekku? ikisi Suka hati dia nak buat apa? Jangan masuk. umvana abavandimwe kucyubyitaho Aku dah cakap dari mama. ari kuri kiro mara marahondagura Tapi Rizal sibuk nak bertahan dengan dia. nababwiye guhera ku munsi wa mbere kutakigorya ari igipolisi Pasnya aku nak kau ikut. urumuna wanjye nakidefandaga Kau tak senang ke? mugomba kurikiza amabwiriza yanjye nubwo ari muri murangika mwihanire Ini kau orang senang ke? ntabwo byari byoroshye gushika aho tugeze Buat ni semua sebab pengajaran. kigoryi gusa Sayang kau. narakwigishije mugisha buri kimwe Kau pun tangkap memang betul dia kena tangkap. none se niba ari umupolisi tubigenze gute wabivumbuye ute shyiramo isafu ashirafu arabasa abagenzi be ko ntari twinjira Dalam senjata kau orang bodoh. ikigoryi cyavanye amasasu yanyo gishyiramo ibiporoporo niyo mpamvu twarasaga abantu amasasu n'abafata kureba neza ikigoryi cy'igipolisi cyashyiramo ibiporoporo nta sasu ryarimo they are shooting blanks petit frere urikisha mana aramwihonera nizal ni abavandimwe ebyiri grand frere kuri rwa petit frere ntibwatinze mugenzi hakuno wari uhari nyiramutemba nshyushyu dore umukobwa mwiza uve ku binabirirwa bisi bitera akabungo ku maso yarya ni fondote bakisiga pata jone ugasanga amaboko n'igikara handi ni inzobe arumiwe sata mwakubitana byuski ukagira ngo arashigisha igikoma yemwe ihangana mata 15 ngo guki Kongo yaragowe na mukorogo ngo bogera mu Rwanda bakizigira muri Kongo abantu bose babaye dibu kozi kare witukuza ugasanga umuhumetso ni igikara hago mbese mugenzi wa musore zala afite umukunzi mbabarire sheri kazi ka gipolisi niko kamera So, none ikirego kigeze he Masih dalam siasatan. ni hatari turacyakiga still in progress Ada masalah sikit. sasa mugenzi urukundo ni ikigoryi urwuburwo rwabaye mu myisi mu nyugusa n'igipfamatwe umva ukuntu avuga yitonze sheri nzakujyana zamburi ariko apfa ko bitane bane wewe bastard kujyapa ni kwambiye ni ururimi rugahinduka thank you. uko bagatetse uduporezo basohotse urakoze allo sheri yamutegereje akabara abantu bashiramo abari busohokere Okay, sawa sawa saya ada sheri emergency. ngomba kwerekera birihutirwa gukunda hano polisi n'ukwihanganira akazi nubwo bari bazanye nko nararyaho ugisangiza sheri Sorry, tapi sampai bila kita nak macam ni? wihangane gusa ese tuzaguma gutya mpaka ryari udufaranga twagiye polisi ni nica nikize ni imekenya ngo wekenye Harap sangat awak faham. sheri Jenis pangkat. ndashaka kunyumva neza nazamuwe mu kazi kandi ndagusezeranya ko bizamera neza nitumara gushyingiranwa nakurongoye byose bizamera neza ubwo bamaye ka promotion ahubwo ngo ngomba gukora cyane kugira ngo badakora iki batanyirukana Mak kerja tak selesai lagi lah. Dulu abang janji lepas kahwin funga umunwa akazi ni kenshi saya. Tapi sekarang lain. Nampak? warambwiye ngo nitumara kundongora tuzahita tubana neza gusa nujya uba mu rugo Macam mana? ufite ikibazo akazi niko kameze uyu bamwe bambaye polisi madama agatelefone akamena ubwo ni urundi rushyi intambara mu rugo tayari kana kabona se akubita nyina fimbere kahambe amavi ujya ushaka washaka ahandi tayari nta kibana na famiye akana nta kikajyana ku ishuri umudamu arabizi ko ari abakene akazi k'ijoro zoro nayo bamuhamagaye kuki umamagaye Kita angkat lah. kuki uhamagaye landi Putih CCTV. namuhamagaye niyumva gusa hano kuri CCTV kuri za kamera Pelik lah. Macam narengeje kilomita 3 radius mutambiko Diorang ikut jalan buatan lah. komeza umbwire dapat satu lagi footage. abantu bacitse uyu munsi bibye kumanywa bakore baciye munsi mu mazi underground Tu boleh tak kau tahu? barangije baratatana the police stop gusa nawe uzaho bagire bariye weza nariya shusho kumbe Ashraf hakuno mukire ni agasore gato keza kaboga ukabonye wanajya ko kiba
naro bavuganaga ntabwo muri mu maso amuha hakuno ibyo amuha n'agafunguzo sinzi ninde bapanga ibyo bapanga umugabo ufite furesheri kote y'imikara sinzi ninde bakorana boss kurikirana iriya moto kumbe byapanga amapandara banga barapanga n'abandi bapanga ku business iraha mukabitsa bakiba akazi karabuze dore jobu mugana amuhanza ati ntuzaburara ufite isuka aba akazi kabo n'ugukorakora sankara n'umudomo Boris n'ukwikana ijwi rikava mu metso nta kazi katagutuga katawutira akaguru Shadibu ni ibikoresho by'ubwubatsi rumva Shadibu afite business yari atiribu unitanyizi zankinesha rumva kanya nyikunda zira ntebe zikoze kuriya kuzicadamo n'uburyohe abana arangije azanka yesitara kamera zo ku mihanda wawuza umuntu kujya mu ishuri akiga kaminuza akavuga ati nize ayiti nge nirwanya bya kamera za Kigali nibe hey baza ku yindi branch damo for bank imwe urugero nko bavuga ati nziba kesi bizos bako Rwanda nduyogoje bayo bya kamera kumbe ari moto bakurikiranye iyi moto we Dino wisinzira muzehe bamuhamagaye igicukulani kuri station abandi baraye mu kazi ibande ryaramubwiye ati muzehe bajya kumfata undabura utandabura ufite umuryango n'abana ntacyo turi kuvumbura ni bukan hideout dia lah, ni rumah. Nta kintu navumbuye nta kindi naho bishe nawe wamenye Cek tempat ni. iriya nzu ni iriya mukobwa Saya banyak kali embus tempat ni. uyu mukobwa Perempuan ni banyak sangat taktik dia. Banyak taktik ke? umva uyu mukobwa afite amabanga menshi ndashaka kujya njyenyine kumbe lana ari hakurya Zulu avumbuye ngo undi mukobwa ukorana n'amabandi ashaka kujya gufata ari wenyine mukobwa uko yagatashye atuye hafi na banke yibwe ku manywa ngo buri uko atashye atahana moto kumbe koko ryabandi ry'umukobwa rikorana n'abashlavu rifite moto yaryo ko ryagatashye Zulu yakurikiye uyu mwana narashaka mu Rwanda ari serious nubwo yakoramo muzehe ahamagara Dino. Kau kat mana? Dino Kau tengah cek CCTV 4 minit ni. uri nona Kau tengah follow dia orang. nane mnakurikira kuri televiziyo Zulu ni waba kurikiye CCTV bank Datuk. nta mpamvu Kalau ada apa-apa maklumat, umva ndashaka komeza ukurikirane za CCTV zagamera zo ku mihanda icyo tubona cyose umenyeshe sawa ni cya Dino niwe tekinisiye urara ku kazi muzara ebandikazi gakobwa gatokeza gafite itoto ku maso kabona arambaye cya jumper gipira gishe mu maso kinjira mu igeto Zuru akubita ritana kurikira gakobwa mu nzu y'umukobwa indani mu nzu y'umukobwa ucambura yacitse kare muri sano ntawe urimo we wa muskawo yagiye kare umukobwa Korang follow aku ni apa hal? Ha? ko kimungurikirana sha Bodoh. Kau kena tembak mati katak pula. wa muskawo turimo twacunga umumetso wawe uriya mukobwa n'umwicanyi wakaba yapfuye kare yakuvumbuye kuri muramuyiga mbere y'uko ubikora muzehe hakuno Dino, ada. Dino halo Buka balan. hari icyo yavumbuye umeze ute lani ryabandi ashirafu Anak kau macam mana? Sihat ke? umukobwa ameze ate Kita direkam. ameze neza Aku cuma nak beritahu kau. ibiganiro turimo turavugana bigufatwa Jangan jalan nampak. ndashaka umenyesha ejo ko tuziba banki ya laba damafo Polis yang datang ke n'indi branch ukora ibishoboka polisi batazanyataka 500,000. ejo nimara kwiba nzaguhimba 500 bro muvana urumva ukora ibishoboka polisi itazamfata kumbe yabanje kubwira ati nubwo turimo turavugana telefone yari mirakuru Ayah, papa esok hari jadi Amira. ejo na anniversary yanjye yego mwana wa kumbe umugabo ntabwo akita kuri famille ejo afite job ibihumbi 500 Ibu buat kat mana? Kat playground cafe. Tapi kalau ayah mama ese ashaka kudusohokera ati kuri playground cafe Mira faham.
gusa ntacyo bitwaye niba utazaboneka ndabyumva papa akazi ufite kenshi kumbe Zulu yari yamukurikiranye tayari hari wibuka yiba imodoka umunsi umwe kirakana arangije barakana mu myaka ishize uriya mukobwa muri Indonesia aragatangaza abandira muvandikira vuba yewe arakana kibye umunsi umwe karacika ntibwatinze hari yazaga kumbe hakuno hari uwaje ahara sasi y'abakecuru bakuze hari ahantu babajyana bakarirwa nk'abana cyangwa abasaza abasanga urubyiruko batanganya imyaka ibiganiro batahuza bagahitamo kubajyana hari abakecuru bonyine kumbe hari uwaje buriya Malaysia ituranye n'Ubushinwa gusa hafi n'Ubuhinde cyane imico yabo abenshi n'abasilamu nkumvishe yitwa Ashirafu Zuru Ashirafu mugenzi nubwo ari ibande akunda nyina mwana wangu umubyeyi Tahun ka tak datang jenguk mak. Ashirafu imyaka 5 nibwo yaruka kunsura Mak itu waruriye mama berjaya dah pun sekarang ni. Wana tumaze gukira nyina muri munanyi dore kiri umunakira Orang jadi orang kaya dah pun. Neki cyakoma yakindi Saya kurangkan. turabakire mama Mana kamu bana banje polisi muri bayiga buri hamwe nabonye amasuranyi kuri televiziyo bafite mugenzi umubyeyi arakuze yabyaye abahunga byi gusa mugenzi akazi karabuza abana bafata umwanzuro kuba amabandi kumbe yakuru kuri bank Na bawa pemenda. umpana shaka uyo muyana Jangan. dofitanye gahunda uno mukobwa wanje winisoma mbike wanje right hand man Aku nak jumpa siapa yang in charge kes rompakan tu. umva ndimo ndashaka umuntu yoboye station ikirego cyo kwiba bank Saya yang in charge. umva hari cyumba cy'inama Aku nak tangkap perompak-perompak tu. umva nikiri kuyobora Tak tunggu sampai bank aku tengok. cyabanane gufata amabandi sasi cy'umuntu afite bank y'ikibwa polisi ugomba gusobanura ni gute polisi nishyura izamu buri kiya kitu ndasora buri polisi umbwira gute kibandi ryacitse amategeko yo hanze Sekarang aku nak kau bagi detail kes tu. umva ndashaka mume amakuru yose amabandi yanyibiye bank ni bariye Aku dah tengok. ndashaka kumenya mushinzwe iki murakora iki Betul-betul boleh dah. ndashaka mumbwire murapanga iki Aku tahu. ntabwo mukora akazi kanyu neza banki yanjye irimo iraho kandi mugahembwa buri kwezi dutanga imisoro Berjuta-juta. buri mwaka Inefficient. uti za miliyoni nanga z'umusoro Ya. ndashaka mushe mukore bamufatira amabandi nona Dah cuba tangkap perompak. biratangaje Iyalah. turakora ibishoboka Aku nak detail. Detail. ndashaka mume ibigaragaza bivuga ku mabandi ubusobanuro se Saya tak boleh bagi. ntabwo tuguhaye Sebab saya ada nta kimenyetso na kimwe naguha teori saya. ahubwo mfite ikindi kirego Dato' wowe ubwawe perompak-perompak. niwe kibazo Kau merepek ni. uracyari arimo urakora amabandi ra Sendiri. Gila ke? ndimo ndipangira kwiba wasaze Setiap bank vault Dato', password kubera dia ko betul. banki zifite asiranse rimwe na rimwe iyo banki wanye itangiye guhomba ihitamo bakayiba kugira ngo leta iyishyure cyane cyane zino banki zigenga Setiap 1 jam. Dan undercover saya bagi tahu. nta kuntu numvise ukuntu banki yawe buri nyuma y'isaha bahindura password amabandi yamenye gute password nimba atari wowe wayihinduye mane kwanza sobanurira ni akabazo nimba muhindura password nyuma y'isaha amabandi yibye ate akaba yasemenya password bivuze ngo ntabwo ushobora kuba ufite uruhare mu kwibwa kwa banki yawe kugira ngo leta ikwishyure Undercover saya bagi tahu, perompak tu the tak password changes every hour untuk hack vault Dato'. Mereka hanya key in password. ni gute bahakinze kufure foro zawe y'amafaranga bakayiba Ada satu ukire biramurenga Dato' dah jual semua ikindi saham-saham Dato' dalam bank. kuki wabanje kugurisha imigabane mu minsi ishize wari ufite muri banki yawe mwenyewe Ni lagi dah. papa ntutongane muri polisi hasi ubundi kuki wagurishije imigabane Kalau aku bersepahat dengan orang buat apa? ibingibi Tadi kan Dato' juga yang we turacyari mu iperereza Sekarang ni kau ada bukti ndababaza murapanga iki dia wang. mufite ibimenyetso ko umwana n'abajura se kandi wowe ucunga umunwa wawe wari polisi we Tak ada bukti. ahubwo nawe ucunga umunwa wawe kuri matuku umukozi wa leta Kalau saya ada bukti Dato' dah. nta bimenyetso mfite bigaragaza ko na bo gusa urakekwa uri suspect
nkuvumbuye nawe uzajya gereze gusa baracyafite amahirwe yo kugenda widegembye ariko nibyo kandi gato witonde utabusha fanda vago shopping Selama ni kalau umbe cyazulu aku tak pernah nampak kau cyari igihe kirekire utaza gushoping hari ini kau dek. kumbe uyu munsi baraza kwiba kucuri hano uyu munsi ntago bikureba kumbe ukagenda aracungwa yinjira mu kamodoka ke hakuno imuze zulu nako lan cyazuru kinjiramo ntabwo yakubita pata nawe sigura kirashaka iki Kau apa hal ni? aho ufite ikibazo ntabwo yamwirukana nabunganiza tayari hafaho sasa wibuka amabanda afite tekiniki biba hano baturitsa hano bakiba hirya bagaturitsa biryogo nyakabanda akaba ariho biba polisi banza hakuno lan Boleh aku tahu apa salah semua dekat sini? wa mumbwire Info. murakora iki hano Itu berkeliaran dekat sini. mugere mwese tare za kamera Oh. aba bandi bahoze hano ndagukeka nawe zul Letak kat sini. urakora ibiki kiri mu ndasi mwese manu imbora ntafande azimye Letak kamu. Letak. laji kevin Semua ini. mwese mushyira intwaro zanyu hasi mushyire hasi Semalam saya intip dia ni. inspector nyumva neza Saya dengar sendiri pun ijoro ryashize nagiye hafi niwe ndamuneka cakap hari ni numvise ikiganiro cyari hagati yiwe n'ibandi apa jalan apa? uyu munsi waraza kwiba Bukan kat sini. bariba banki ya damafu sasa uyu musaza ni umuhanga ubwo bambwiye ngo bariba damafu muze yavuze ati ntabwo tugomba kujya kuri ya sitasiyo hari ahandi bashaka kwiba 24 tu ketahuan. ubizi udashaka Tak faham. nigute bandi ryakumenyesha ubundi muze ntarabikeka ariko ubundi nigute umuntu yajya kwiba akubwira ati ndiba mu nyakabanda aha naha Bonet sekarang. lan fungura imodoka yawe baguhaye ruswa Aku cakap bukan lah. kingura sasa uyu kandi koko bavuganye kureba gutya mu modoka ye harimo igikapu cyuzuye urufito afande urabona yahawe ruswa ngo atabarabura amafaranga inote originali wayakuye kumushahara wawe tuwuzi Dengar dulu. twumvikane sawa Mana Datuk ni ada dekat atas ni? ubanza munyumve neza Rompak bank. iyi nyubako icyo tubwira ngo niba ari bwibe Mana ni? ntabwo bakiba inyubako y'umukire nyiri banki Dalam bangunan ni. Sebab tu nonetse bwo bajya kwiba ni gute bamenyesha ko bari bwibe iyi nyubako turimo ni iya nyiri banki kuki barimo baramwanga ngo ari banki ngo bamenyeshe suara akan semua dekat sini. bashaka kuba bari aha unit CCTV bank Jalan Ampang rusak. Alam bank dah berbunyi. jalani ampanga iyo banki nayo itangiye kwibwa niwumva mwese twitegure birahagije atagira ujyayo mwigenda arababuza Aku yang handle. ukurikiza amabwiriza yanjye Inspector. ni igihe ushinzwe iki kirego inspector nyumva neza babwire bose bagume hano bazasha Tak aku ramai yang umwana iyo amaze kwishyurwa minerivare ajya imbere yagise agatangira kwishongera tangiye kwishongora abasore banjye benshi bamaze kwicwa nariya bandi aku tak boleh terima arahan daripada orang yang ntabwo nshaka abandi bapfa bundi ni gute nakwizera ufite umushahara urenze uwanjye sha Sol, ikut saya. we twese tweregere kuri banki jyana nta mpanga muzasigara ubumwe na bagenzi be babiri abandi bose zirerekera bajya kuri banki Baiklah. we mutangire sha yego nyakubahwa kuva ryari usuzugura fande kumbe asilafu ho afite imbunda ifite umunwa umututu simwe zikorera amasasa aremereye imwe bakurasa ariko amena igituza amafaranga wayavanyiye se wubaza ubusanire yagwaye unabimenyera se kumbe asilafu polisi zose mwitegura arababwira bose polisi zirasohoka zijya kuri banki kabiri Satu. Keluar sudah. sawa dutangire musohoke bandi kumbe asilafu ni umuhanga yanyura ko polisi ivuyeho mw'amabandari taye umupolisi wa mbere hasi yanyubako nyiri banki atuye mu apartment halo mutabare twatewe kumbe uvuga acukutse iryo nyari bavuga twatewe kubera igihanga akavuga ngo bakoze iki
murakoze cyane basewe tayari Wompak kau dekat sini. Kau semua kena datang sini balik. Sambuli amabana raha we bareka fandi nabasazi none se bajya kwa mu rugo rw'umuke bashaka miki nyiwizera amagambo ye nyizera fandi ndani ku nyubako ya nyiri banki haraka Ashraf ari mu yindi nyubako birebana ndi umupolisi we tujye indani security kuri floor ya 17 Ashraf afite imbunda mister dore filime nka musobanuzi we sakara niyo mbere bamba nazije avana imbunda nabanza arayipangura amaguru arayashinga bye kuburiri etage par etage ari kwa rubanga areba sitita bahakuriye acungira amabandi bagenzi ye password bosi bandi rya mbere amena igituza bandi rya kabiri mama yake na mama esa system ya samano Firimira Lari dengan budak dia dah masuk bangkau. Mujire vuasha Ini Ashraf tadi kau cakap clear. Lari na basore barawa mwavuga iki mwabona mbarasi baya dawa ya moto ni moto Fabitumuriro abandi ku mupolisi bandi bitu moto mama yake na mama dawa ya moto ni moto muriro baya ikwabo aragereza mu rutugu mabandi nava kwisiba baya ubwe Firimira kumanywa mabandi nava kwisima takiye cyabura gato pande ya lani undi fite sasuri remere irakumena amatwi byo nikya Ashraf ari hakurya kumbe dore abandi bayobye mama shinge mama baje kwiba kuri banki yewe yewe ko muza hano bababwiye iki mwibeshye Tadi kata dalam bunyi. aho bibyara oya Kemungkinan alam bosan. yewe aramuzavuyeho tugiye gusona tumaze kuzestara turazivuza kugira ngo tweseye ariko ntago batwibye amabandara babaje kupara musa banki abandi bagiye kweseye mama shenge ayobye uburayi sakara nagarutse by the way biru n'uburyohe mukanya dutangire kwa Lalampur gangster yibahise kwa Lalampur special forces muzu ya nyiri banke bayahabura gataca nirimaze gufata niba kufure foro bibi vari sinzi n'imiki tayari badi pare sura jana yari miki briefcase kira kucinga cyaje kuba abandi na mikino dore igihe bari cyo barashugutwaye we ngino sha tayari shene sana mukire nyiri banga amafaranga afite menshi azishyura tu hano leta irishyura amasasu leta izagura ndi bakadufasha bandi yaranguye bafite ibikoresho babita umuriro we dawa ya moto ni moto wa mbere baramuha ayo aricyo barashugutwi wa musenzi we ndekuri varisi nayo ndekuri fanda ya fanda hasi kivana ibunda sasa afiru tuku kira kwepa sasa briefcase iri miki ukobwa baruhaye fakurasa we abandi bari gutabare bari namenya naho bari Patio Varis ayiwe tugendeye muko umva je ndagenda mugurishire mugiye bamwe abasukamwe mucike cyangwa nsigare reka marindi umukobwa ameze nabi babiri bacike tuzagukura muri polisi magufunga nacyo
ushaka gupfa ntari wasi abandi araha aba bandi y'ibintu bifatika bwe muve mu bujura bwo kwiba inkoko n'amasafuriya dore job we uzikuba miliyoni 500 iyo bagufunga imyaka 10 ntari wasi ariko ari kuri konti n'ubundi wasi zanzara igihe ugaruka nta n'isamba aragura dore akazi yawe zaro apima nabi ashirafu yerageza hakurya ubusasu bwa piston bugerayo kanze mumena umutwe y'urutugu umukobwa aramuha dore imbunda anaracika umanywa nta bwoba nta ngingimira nta nda y'umujinya umukobwa avanayo gurunedi musaye ndarajya mu rutugu gisasu ajya hasi sye baramuhaye abandi baracika abandi araha nta bwoba icyabazanye barakibuze ivarisi laje Kevin umeze neza cyane nje nanjye meze neza saka mabandi bayise KL Special Forces kwarara mporo ducike wangu nta kubura byose nk'ingati mini baratangira bakirigitse nta modoka ntaho gucikira katurore bageze aha hano hari munsi y'umuhanda haca ibizi bibi tayari Musena arakurikira mafunzo n'ibyo bakoze ndani sike sara dora hani Imana yagorewe Mana mfasha no mu byaba arayitabaza Mana mfasha n'abapolisi batamfata sinzongera kwiba Mana nabariri ya none muze havayo saso yaryumva gasesha dora aho bacenga ari impande ye ajenga sike cya kigorye ngo ni zarunya gukubitwa n'inkuba nta kibwe ngo nabandi byakura baro rigiye kwiba giyo by'abandi kuvayo yewe telefone mukuru azimi yewe bakurashi utashaka kwa muze funga kinywa dore rwa rugorye rwa cyanya gupfa kubiswe n'inkuba cyagiye gushyanuka yarebye urugorye babanza rukubita inyuma y'amafera beto bavugaga ikinya kuvuga ibaye muze naratuza gusa icyamabandi yaragiye gutwara bakibonye ya briefcase ibisoni gusa polisi irangije ifata ikizibiti tayari barerekana kuri station muze byamurenze abana ari serious n'imbwi ry'uruhu byana byinjira mu kazi rwose amakosa ndayakwiye ako ni nayanjye mumbabarira I apologize undi umuntu agushota kuvana mbere muzajarakara nabi yanze gukora n'abandi kuva ku munsi kubonde yivarisi imigi yivarisi bakiraho inyuma yabo hari zaje ebyiri sasa ababandara ntakuva kwizima ntagarava kwizima ashirafa arabinyereka ikiba kibenza nk'umuti kumanywa kuri polisi katurore turapfuye tu ibandi rivayo kumanywa yangu icyo bita umuriro we gererade mwakira itunda ashirafu bavane bwa kristo tunda y'abapane automatic we murye kava modoka ya polisi ya mbere irirenga nashaka briefcase varize dore filime iryohera we aboro mucikana bandi ba polisi baparika imbere ashirafu baca baparika imbere baranjiriza parika inyuma Fande abonye amabandi yiba neza sha turi byuma kumanywa pariki maniki munda manikiki
Ashirafu yarihebye ziyavaye n'akabunda ayiwe Ashirafu araha murumuna wa Ashirafu ibindi bandi barashugutwi naho bazivanayo yarwana gufungura amapingu wewe mujasi masaswe mama yake na mama na machino ambabazi muriyo kumawa masasu mabande natageti wanapfa tsa masasu afite menshi fanda ritanga bamuto bagura nta mtibare bambaye mabandi yipambye bambaye atibare kubarasa nacyo kagasore kavayo kazalu gafata ya briefcase karangije kayinagira Ashirafu na kumwene wa Ashirafu urasobanura iki noneho Paris left wangu usubira inyuma kikora iki kigambanye kucyubaye kufure foro bararasa uzashya mindi magazini baratangira baza bacaho muzara irasa arasa kuri moteri yageti muzara barasya arimo na iraturika moteri barayiturika yasimbutse muzara yabyize mafunzo arasipira imodoka irimo muri Ashirafu irirenga vandimwe mwanda yakuza indi magazini aronchishenge ashiremu acharging nawahindura magazini ayiwe kimwe barashugutwi murumuna wa Ashirafu nacha hakuno Senabi kiteka yasitambere mu gituzi arasa muri nkongoro ndavuga umuhogo barashe kiri umuntu cyashirafu ku ruhande kira cyafite ya briefcase coach nzimunirana kaka petit frère Rizal bamurasira imbere ye tayari naye bapimye muri nkongoro Rizal yaraje atabara amagara yamagara aterewe buri mwese wasamaye tayari aratangira yicaga abaturage yiba gusa polisi byinjiyemo hasi ubundi ko nibaga y'abaturage nibaga ya polisi mugera mwica petit frère filime zazajya mu buryoshye yabicaga nta mpamvu bandi barashize abandi arisha kufa dore igitanze igikapu kabone nubwo igikapu gisigaye ntibwatinze nk'ikipe muricara nyiri banki nguriye lano meze neza cyane muze kuramo password dato nk'iki kiri muri briefcase harimo ka disk deal Pas aku jual semua saham aku, iyi disk deal uza bitcoin zanjye aku transfer dalam nacuruje imigabane yanjye ngo za bitcoin nizo ziri kuri hard drive hard disk bitcoin nubundi bwo kubika ubukungu bwawe. Tapi itu sekarang tak penting. Yang penting aku dah tahu ibyo ntabwo ari ingenzi byakucumira ari imbere y'uzunguka birenze. Dia nak attack aku personally. Ababandira kurezi mpamvu yatakaga banki yashaka iyi bitcoin bamaze kwataka banki zanjye zose barayibura bavumbura yuko nayibitse mu rugo rwanjye niyo mpamvu batatse urugo rwanjye. Bisa simpan kat mana? Kuki yabitse wawe? Dalam bank aku. Nese nari ubiki. Dato, ada suspect siapa? Dato, hari umuntu waba ukeka mufite ibibazo hoya. Abanzi mfite benshi. Saya rasa ada orang dalam pihak Dato yang mungkin banza umuntu wizera kurusha abandi bari bakugambaniye. Siapa? Ntabwo yangambanira hoya. Boleh kecoh benda ni. Bedure cya kindi yizera kimuhora imande. Cyaciye muzi kimwungirire cyonjoro cyo gukira banki. Nicyo gituma bashirafu. Ni gute mwakwangiza aka kazi? Ntabwo ko muri professionnel. Tahu tak,
ziriya banka za ndamafuno zo ncagumbya uza amamiliyari n'amamiliyari duhomze yaraye kuri ya disiki ashafuri ikigoryi wabwira yapfushije muri umunani Padaku, sekarang ni nakoze akazi kanjye ngo amafaranga mwibarani muri banki sinayabaka none ziriya bitcoin nazibuze So, sekarang ni macam mana? ikigoryi gusa ngo urashyira Bayar aku ni. turakora iki uranyishyura ngahe ushaka icubundi bastard mujinya pfushije petit frère uranetse semi kasiya kubwiye ko nyine amafaranga yawe tayari. Kenapa kau lepaskan dia? Kata tadi kuki muretse ngagende Simpan dalam lokap bukan dapat apa. umuntu yaramugetse kuva na mbere ntago twamufunga. Follow dia macam biasa. Kevin Kau minta bantuan. komeza umukurikirane nk'ibisanzwe Betul. umukurikirane spy on him. Ran, aku nak bagi tahu dengan kau. Lan Datuk Mio yang saja icyo nshaka kubwira untuk aku masukkan dia dalam pasukan kau. nk'uko data yabivuze Kau jangan bimbang. uyu musore kugira ngo mufate munamuvumbure n'uburyo akorana n'ariya bandi mujye mushyire mu ikipe yanyu mumwere ko mwizeye. Niyo mpamvu nabyemeye ngo tumuri kure. Kivayo ni cyazabe cyaratse gutanga briefcase ntibayitwara muze arahaba. Saya mohon digugurkan depan Nyakubahwa Lan. ndashaka vanwe muri iyi kipe. Lan Elak daripada kita itu kena. mpamvu natanze iriya briefcase kwaro kugira ngo amasasu agabanuke muticana. Wakoze kumbe barupangiye kujya baruneka buri munsi ibaza nayo kwidefana kugira ngo murekere kurasana. Niyo mpamvu natanze ku furefore yishara kuri polisi se kananga ca sasa bamuneka biyongereye mpaka abagejeje kuri ese bandi yifitiye BMW. Wow. yewe Yep. Felicitation sigaye utwara BMW ariko umushahara duhembwa ngahe izo miliyoni zigura BMW wazikuye he nawe sasa abantu barara wizera undi. Kereta tunang aku. Kereta aku rosak. Iyi modoka ni ya fiance wanje yanjye yarapfuye. Tolong sampaikan salam aku. yewe uzambwire tu ashirafu nimujya guhura Kau jangan risau lah. Lepas ni aku dah takkan Oh, jadi ganggu cemas lagi tu. kau. sinzongera Aku kubangamira. nak pesan dengan kau. Kau dah bunuh Rizal. Reka mugira inama Dia Ashraf. Rizal umwishe uyu munsi So dia akan duduk diam. ndi umuvandimwe wa Ashirafu. Kita dalam bahaya. Sinya ko Ashirafu bimurangira amahoro uri mu byago wa mugabo we. Ke aku je. Ntabwo ari jye jyenyine ni twese. Sekati kau lah. Pfa kuba nkubwiye wimenye Ashirafu asanzwe ari umusazi wongera kwica muri umunawe hagati mu ntozi cyangwa gutera kwikirinda ku rutoryi rw'umugabo mugenzi wawe. Tayari kumbe kanangara cyane kwa ana rubukurura amazwi bwasensa gakurura hakurya ava gashyira mu cyerekezo urimo gusa. Kananga yaje Zal Ashraf, dia berdendam dengan ayah awak. ndashaka witonde. Nak berdendam pula. Iya Ashraf arimo arakurikirana so. Jadi Ashraf, saya akan cari orang yang bunuh. Iyo mba ni Ashirafu nakabaye miguwisha umuvandimwe wanjye kumbe dore nyiri kwica ntuzi murumuna wa Ashirafu arimo uranive n'akana joyezani veriseri w'amavuko wawe ni Kamila tayari mugenzi hakuno nta n'ibyishimo mu rugo mugabaza hakuno afite ubwoba ntararya dore ijisho aribuka arasa kiri umuntu cya Ashirafu. Je suis la mort au travail ndi umupfu ugenda ibyo ni igifaransa cya bibi walking dead. Ewe data we aza muri sara afite ubwoba abandi baraserebura nive madamu n'abashyitsi amaji basutse madamu mama shenge afite umugore mwiza reba umugabo ntatuje shirika afite ikibazo wajya kumuganiriza Amira mwirukange cyane
Na waktu sheri daripada datang duk haji ugacana n'umukobwa wawe Siang tadi aku teteka waretse kumvugisha Kau sebagai apa? abapolisi bapfuye bashize urakeka niba ubwira ngo nishime nigira ngo nishimye ibyarakaza umujinya aza kuwutura umugore imbere y'abana arimo aravuga imirambo n'impfu z'abantu Dama araceceka saya cuma expect awak untuk jadi seorang ayah. ntago nari nkubwiye ngo uzuseke wishime basi gerageza ifate nkaho uri se w'umwana ifate nk'umubyeyi mu rugo asubiza akazi k'imadamu yarumiwe Hai Mira. yewe ubutaha waza ndasanga ndasiye mu buriri bana bani mukine Gimana Meli? yewe data we abana zirakina akira washira bisha petit frère amiyaga ndani muri ryo abaturage basaze toranye namwe babasi namiyaga slafu yasaze abana umwana w'umugara w'umukecuru bose arabaha ubyarira mu nda y'undi bastard ugukoreye ku mumetso n'umugara avuga ko nta mumetso ugira ugusuriye n'umusurire avuga yuko nta gatafari ugira wishe petit frère kamwishyure bastard yisaka indi magazine arayibura ashyira afavayo umupolisi ashyira hafi imbunda yifite miliyoni z'amasasu nabanza arakukinga nta mishimo shyiramo irindi abakana karitambika yesu kristo tobora kaguye de gisasu kinini irahinguranye mila mwana wanje kanya gato umwana wakuye amaraso menshi ndakwinginze birahagije mbabarira wikorera ku muryango wanjye atakamba nimba ushaka kwihora ica njyewe utica umuryango ashraf ndakwinginze musenzi urasa kuri umuna wanjye nta muryango ngira nta muryango ngira nawe urashaka kuba buribwa naciyemo nshingura muri umuna wanjye umukobwa azakura n'ikimuga baracakagura uriya sasu ntabwo umwana nk'uyu amagufwa aba acyoroshye ndakwinginze nyita kirafu muri tijya mukoma imbunda y'izuru kankwa ari muri bomboni kwa muganga mukobwa wanjye mayidota mukobwa wanjye ari wowe lani ameze neza mugenzi w'umupolisi mwana wacu iki madamu sheri umudamu yumiwe yana yuzuye amaraso baganga bagerageje bishoboka Diana mudamu yahamutse bagize kuba ari abakene ibyago bizamwe ngo yakunda akazi akiraho zal avayo ngo akigurye nk'ikije kunshinyagura dore gutora umujinya umuntu utageze icyo gukora urungo rwamugiriye inama atisha nimba icyo nzi wakigurya rubizi nakubaza tuza fande tefunga umunwa kubera wakigurya umukobwa wanjye cyari yose n'amakosa yawe kanigendere we witura umujinya wawe abandi makosa naye mwanda Kau nak pergi mana? Saya gutaha urajyayo Kenapa aku kawin dengan kau? asubundi kuki nashatse koko Dalam keadaan macam kuki nashatse umugabo nkawe Ha? Kau nak belah macam tu? turi mu bibazo ni gute umugore nkawe avuga amagambo nkaya Ini siapa kau ni? ni gute wasiga mu bibazo nko gutya uri mubyeyi nyabaki Engkau sendiri. Bapak jenis banza nawe ubyibaze wowe ubwawe uri mubyeyi nyabaki uri mu papa bwoko ki nure wo mukobwa wawe wibaze kabiri uri mubyeyi nyabaki tangira kurira nka mama cyagiye binyusa mwibi bijumba mbugere nasanze ntabwo ari ukubeshya nasanze mama gina rweno baba ngo ni ikinyusi barimo bararwaniriza fure y'ibijumba ngo ni mudabasha kuri konseri ngo nijye urya byibaze nawe kureba neza uyu kureba nyiri banki yarasiwe kuri etaje we kurariye yewe uyu nguyu wari wungirije nyiri banki ngo iki arahamagara Kau satu? yewe uri guhamagara nde Tunanganku.
tunang kau. My fiance wanjye none. Kan? Fiance wawe wapfuye yaba ari wonkere we. Sasa uyu dore ngo arahamagara Mia. Mia yewe kurura fiance wanjye hano yaba ari inzu ye. Aku tahu betul. Kiaho kamera. Sasa uyu wa mugabo barasiye kuri etage. Sheri we ni se wakaga kobwa kamiye. Dore sasa ngo bose yashirafu na mikino. Dore zulu ngo arasara. Yaravuye kuna mugenzi we barasiye umwana Mia sheri. Sasa ikintu cyo akana karakanguka. Tayari. Mwana wanjye. Sheri. Bébé de moi. Shamani Mira jadi Papa. saya. Nifuza ko ninkura nzaba umupolisi nkawe. Birakanya. Gusa akaguru kangiye. Kagiye kacitse. Kugira gutya. Umugabo yakubise ingasiri y'ivi iraturika. Akaguru bacira hejuru y'ivi. Dawe nawe azakura ari ikimuga. Mujye gukina n'imiryango y'abantu mugende gake. Haje ukamagara ngo sangara ngo giti bamurashe ubwo wancikiraye. Mugenda gake imiryango y'abantu. Aza hakuno. Baza na cyazana. Vale. Kikibazo. Wesoka. Laji soka. Barafunga shiramo kare. Vale. Ngira. Kibazo. Fata agate barakazinga. Kigori kinyana. Yemba amusetswe. Afande, uritica umuntu. Yambaye amapingu. Batumye umwana avurika n'ikiriho. Bipfunze by'amazuru. Yagutabaza. Mushinya. Ashirafu ari. Ndashaka ashirafu. Ndashaka ashirafu. Uko we? Bipfunze byatuye. Bagitariana komunisiano. Kigoryi mbwira. Tangwici. Kirisekera. Biar aku tunjukkan engkau. Reka nkwereke. Cara yang sebenar-benarnya. Ukuri uraje kubone. Bazana afande aza yitonze. Hasasha igihe twaririye ruswa. Sasa mu gituza. Igihe twaririye ruswa. Mwumva mutinzi, mwumva ku nshuro y'ijana. Ashirafu. Sibamba. Filimira. Uraho umuvandi. Sasa nujya ujya gukina na bene wanyu ujya umenya abo mungana nabo muri murya yarotaga. Bwajya bwamutaha ubwoba. Filimira ngabo umusobanuzi samano. Yawa data we. Kaji wa mugarura ndavuga keyo. Mu rukiko. Lepaskan bulan. Wende kagende lani. Ni sasa kubera inzozi. Sheri waje ari mu byago nawe. Uang sekeliling dia. Ubu ngubu utangiye gutinya kuko sheri wawe ari mu bibazo Dari awal aku dah tahu dah. Nawe utangiye gusobanukirwa impamvu wakoreye ayo mabandi. Budak-budak aku undercover. Wabaguzi gahunda zuriya musenzi. Bocorkan kamu dia. Abagabo banje bagiye kumuneka urabatamaza. Dia entah kau kacau. Niwe baraburizaga. Kenapa baru dia yang kau cakapkan ni lah? Yuriya mugabo yarakunnye kugira ngo uneshe umutwe. Biar aku jelaskan dulu. Uravuga ibiki? Akira hakuno lana amajwi bamufashe. Saya akan cari orang yang bunuh adik saya. Mbere na mbere nagashatse umuvandimwe yanjye Maria Ashirafu. Saya akan cari anak dia. Mu mwanya wa Alani Ini apa yang nzashaka umuryango we n'ibyo nagukoze. aku jadi dia itu yang aku Ibyo ryo nabwira agashira iyo Maria Ashirafu nawe nagashatse umuryango wawe. Budak aku follow kau sampai ke tempat tu budak perempuan tu tak ada. Abagabo bawe abagabo banje bose baraburisha none n'umukobwa wanjye acitse akaguru. Nshaka gucika. Aku pergi rumah kau. Aku intent kau. Nagiye mu nzu wawe. Aku rasa kau Ndakuneka. ini. Dan aku nampak kau Nanjye mpamvu nakuneka nari nzikorana na ririya bandi. Narakubonye wowe n'umukobwa wawe imbere y'inyubako urimo uravuga na Ashirafu. Bivuze ngo kau seorang je yang tahu lokasi kejadian aku. Ni wowe uzi aho ntuye n'umuryango wanjye nawe uzi aho anive y'umwana wanjye yabereye. Bivuze ngo ni wandaburije. Sasa Musa Ashirafu yabateye uyu nguyu yari yahinduye aniba iri bubere. Wewe imbeshye. Ashirafu arashaka kuri telefone ibandi ryabazonze. Ashirafu arahamagara kuri telefoni.
Sasa Ashraf yamenye gute ko anniversary y'umwana bayikuye mu rugo bakayijyana mu rundi rugo? Araneka shaho. Ashraf bamubwiye ko Ashraf amushaka kuri telefone. Avayo. Buka loudspeaker. Shira haut-parleur. Apa kabar le? Anak kau sihat? Elani umeze gute ni Ashraf? Ukavuga ameza Setan. Ushaka kuvuga iki? Uri he? Wa diamond. Pasal kau nak bongkar balik. Lari uyu munsi wamfukamiye kubera ko byari byakurenze. Gusa ntacyo bitwaye. Ndaza gutuma wongera umfukamire. Cantik rumah kau. Ndi wawe mu rugo afite n'inzu nziza. Nziza cyane. Usibye ko umugore ni mwiza cyane kurusha izo. Sasa Ashraf yageze ku mugore. Mbega uburyohe. Umudamu yabafashe icyuma Ashraf mureba. Umugore arapanga kwiyahura. Abagara umudamu Diane we. Fata telefoni. Umudamu ashyira icyuma arashaka kwiyahura. Kwiyahura ni icyaha imbere y'Imana. Aba ari umuvumo mubi. Ashraf afite inzu nziza ariko umugore wawe akaba akarusha. Sasu nawe yibye urufunguzo rw'ipingushe we Mia arimo arahigwa na Ashraf. Ashraf yiyemeje kubasiga bose mu gahinda mu nyubako y'umugabo. Yitanze Ashraf ateretse nk'umukobwa kumwemera nako kanya ubu ubona ari agasore kaza laje mfasha nasura aracitse nagiye gutabara umugore we. Ashraf yabazonze dore mama kaboga ari mama shenye cyane cyane ko n'ubutaye buri mu kazi. Urumva cuma mu ntoki ndakwica boroboro nk'inkoko z'umurangi kukubaga nitonze gifungura icyumba cuma gityaye kumbuye nawe Zoal agiye gutabara umukunzi we Mia tayari. Ashraf ari mu kazi kose kugera kamodoka nukuyisetsa tayari. Latihan semua. Hello over. Kuri za barriere umucunge acitse mu cyumba cy'iperereza interrogation room. Byo ni ibiki mumbwira? Oya se yiruka. Diana madam. Madam mukatitabara. Zamuka shumure etaje. Diana kugera umugabo ngo muri shock Imana we. Dori cyo biti Jobu. Kugira gutyo umudamu ni muzima mama yaramaze no kwitangira agiye. Yesu umwami umudamu yarari mari isengera. Ashraf sinzi impamvu atamwishe. Badusubiza inyuma gato. Kumbe Ashraf ni umusiramu. Kugira ngaha yasanze umudamu bari muri mwezi Ramazan ari marasari. Niso mana bagize. Aha filime ngatwe n'ikindi kiganisho cyo muri ryo cyitwa Ramazani. Dore cyo bita ng'Imana itabara bayikunda bayo. Niyo mpamvu Sankara nsenga Allahu Akbar Yesu agire imigisha myinshi. Arya ni Yesu ra. Mo arya ni swara abasusu. Iwa uri yitwa? Na swara abasusu sala Ramazani ko yambwiye ngo niko yitwa. Urumva? Imana dore ngirafasha. Kwa kwezi kwa murezi Ramazani kwa ramutabaye. Arya ni murezi Ramazani mutunzi n'umurinzi Ramazani. Bari mu kwezi kwa murinzi Ramazani pira buri mu kazi. Urumva? Ubu dukoze cyo bari kudukorera n'uduhene. Sal baramukurikira. Dari modoka ngo barayambara. Uwa mbere umugore watabaye na murinzi Ramazani. Bapolisi. Ashraf wa mbere mu mavu. Bakabiri baramu. Indi turuke barashiramo. Ayarura. Ariko arakora akazi ubumwe. Mbabarira. Zara vayu. Yarya fiance wawe yakoranaga na so ubukwe nako mewa ari ufite sha. Kwa bwarambira password yarandi mafaranga. Kara chini bastard.
kigorye gusa fata gerenade yindi akuramo pini niyi kanyituritse polisi zagura izindi akazi wumwe ashirafu yasaze uzi kuri umusilamu ujyoza amagakanzu Peter, saya dah hantar nagiye nyakuba untuk backup. amera ameze neza baramugumaho Kau jaga rumahku. naje guma hano mucunge inzu Kan, yewe kita dah tahu. hari ibintu twavumbuye la Record. Dan kita juga dah tahu. twavumbuye ahise uriya musore mama we ni umukecuru rwose ari muri bya bigo birera abakecuru ukita mani Mungkin perangkap. reka tujye kureba nyina urasanga ari agatego Tapi kita kena pergi juga. ndabizi Aku dah arahkan semua orang ke sana. tujye kureba nyina buriya abana niyo baba ari ibirara gute cyane cyane abana b'abahungu iyo abonye nyina apfa gutoza mwabonye cyaro friend ke kitaravuye ku rumogi sasu yafashwe ine zal kureba kamiya hakurya eri mia karameme karame anikora icyaro ni mugabo ufitwe araka basta dwe nimekupa jobu uninichele kama utanipa raporo sasa wewe umenikungambanira ngize kuri zalo ushaka kumenya ukuri kose dore ukuntu byatangiye mugore rero ninde wamsenzi we ute wambeshyi ikihe kibazo wanze ziraye kuzanshaka harya ari ndugushaka wandaya we wamusenzi we dore sasa umunsi wa mbere ashirafu ajya kuba ikihebe ashirafu mama yanyibye imodoka kumbe se wa zaru cya kigoryi dato Kau dan anak kau sama. ino mwana w'umuhungu sha abana bahide bamwe wa mwanda we jya mu kuzimu Apa ni ya? avana kirahure urakora ibiki Kau nak kau ajar aku ha? cyaguca nanjye nyina washirafu bamuhagita mu munsi oya yaragiye kurongorwa n'undi mugabo wenda umugabo azamufashe kureba utwana twe ikigabo kijya kumuca inyuma ushaka dushyingiranwa cyangwa ngurongora umukuremo imyenda amufate ku ngufu imbere y'abana be dore inyamaswa akirafu uwo munsi nibwo yatangiye kwiheba ahinduka nawe inyamaswa kwica ntacyo bimubwiye muzehe Aku akan cuba banyak kita. natangiye n'iyi modoka ariko nimba wanyicira umuntu nzajya nkwibira imodoka ku buntu dore ashirafu kunishe mu bujura Peguam dia ada bukti yang cya kigabo cyarongoye nyina abana bareba sama ada puan tarik balik kes rogol tu. wa mugore we dore na twana mudamu bamuva kwa muganga urukiko uyu mugabo ararengana ntabwo agomba guhanwa cyatanze ruswa ashirafu areba na murumuna w'inyuma tugende zongeresha nta myaka myinshi iciyemo kigabo cyaje cyemyikisha muri benzi abana zireba arabana bari nta mutima cyabwiye nyina ko kizamushaka kimufashe kurera abana aho kugira kibikore kwandagaza umuntu kijya kumuyeju dore ko wa musaza ashirafu yakodesheje ngo iki gisaza uwo munsi yaje gushigabo musi atararasa baramurasa wa mupolisi lan haciye imyaka nayo yari akiri muto shirafu yaciye bugufi kigabo kiraho dore gusindura abantu abirwara inzika Dari hari itu. guhera uwo munsi na n'uyu munsi Yang aku akan ubah dunia ini. narahiye nciteka ko nzahindura isi uko icyo byansaba byose Udah paham kan? kandi ndacyabikora
ubu wasobanukirwa uburakari mfite. Kenapa Datuk tak pernah beritahu polis pasal hal ni? Iyo ubwira polisi ibi ngibi byose Dato, dore cya kigabo cyanyira ngicyo cyicaye. Okey. Sawa. Memang. Ashraf, ibyo vuga ni ukuri. Dulu memang bukan orang yang baik. Ahise yanjye nari inyamaswa ngo nari umuntu mwiza, Tapi sekarang aku dah... nari inyamaswa ingazi wild, gusa nahinduye ubuzima. Ecujije ibyaha mumara gufata ku ngufu abantu mukicuza ibyaha. Sebab itulah misi aku. Iyi si byayo biri unfair, bigenda uko bitakabaye. Usimamu nguzanyana Lagi aku nampak diri aku dalam diri kau, Zul. gwera kubera ko gwara ku munota wa mbere nakwiyumvagamo turumwe, Tapi masalah kau satu. nakwiyumvagamo mbere turumva ko twarwanya ikibi. Kau tak tahu siapa musuh. Ikibazo ni kimwe, uri mumyi, Jadi hari ini aku nak tengok. ntabwo uzi umwanzi wawe ari we. Itu orang yang kau, Lan dan semua polis lain lindung dan jaga selama ni. Lali na polisi bose ni abagambanyi. Kau nak tangkap? Kenapa? Warindagira idayimoni kugira barimfate. Kau nak tegakkan kebenaran. Icyaha nakoze ni iki? Tapi kau bunuh Ashraf. Nshaka kuvuga ukuri Ashraf, Bunuh ramai orang. uri umwicanyi Ashraf, Polis kau faham? umaze kwica abantu benshi. Ada dalam setiap perjuangan. Kau Nawe wisha polisi, buri rugamba rugira ibitambo, sacrifices. Kau Zul. Kita tentang dorang sama-sama. Zalura umunyemana gusa ashaka kunyiyungeho turwane hamwe. Uri umwanzi ntabwo ari njye. Zul. Zul, Kau jangan jadi macam Lan, Zul. Kau tahu tak, aku dah cuba sedaya upaya aku untuk pujuk Lan. ntumane nkuriya musenzi Lani, Tapi Lan masalah dia satu. nagerageje kumwumvisha nyiyungeho. Ikibazo afite ni kimwe, ni umunyenyeri uriya mupolisi ngo ni Lani. Aku yang letak bungkusan duit tu kat dia. Wene Lani nabakoresheje Beriman aku untuk tunjuk. siri igikapu cy'imodoka muri imodoka y'uriya musenzi w'umupolisi kugira ngo mwereke ko ruswa ziribwa. Nampak musuh yang sebenar ke? Gusa yarakubeshye. Memang dah gila kau tahu tak, Ashraf? Ntabwo uramenya umwanzi wawe, uri umusazi, ndakeka ubizi. Tak, Zul. Ndi umusazi, niwe musazi. Tahu yang kau faham apa yang aku cuba. Zulu ndabizi gusa, Sebab banza mu byo ushaka kubwira. pemikiran aku. Kau faham? Lan tak faham. Ntabwo uri mu byo ushaka. Mata kau besar-besar. Kau tengok Lan tu, kau ingat? Fungura amaso, Terlalu obses. reba Lani. Sebenarnya lupa dekat keluarga dia. Ni umuntu mwiza twakoranye gusa akazi kamutwaye bwo mu karamurongoye. Jahat, salah tu. Kubwo ibyo rero Apa? niwe mwanzi. Apa yang Lan buat tu Salah. salah kecil? Apa yang aku buat tu salah besar? Lani yakoze ikosa rimwe, Aku dah masuk penjara. Macam tu. jye nakoze iriya kosa. Dia bermain dengan kata-kata. Jya muri gereza se, Sebab apa? kunda gukina n'amagambo wa mugabo gusa ntabwo ari byiza. Apa Ashraf? Hakikatnya kau tu perompak. Ukuri ni uko Ashraf, Untuk umujura, besar. umwicanyi. None Tegak dekat Dilan. Kalau kau nak niba kubera inyungu zanjye buat cara yang betul. nshaka kuzamura ubutabera, atangira kwigaragaza. Bawa dia pergi mahkamah. Nshaka kongera mu rukiko sha. Lepas tu masuk penjara semua happy. Semudah tu ke? Senang Jya muri gereza abandi bose bishimye. None. Nibyo ushaka kuvuga niko kuri. Sekarang ni siapa yang ada duit? Hari icyo utumva muri iyi si, Apa yang aku nak ubah? amafaranga nizo mbaraga nizo byose. Tengok dengan mata kepala aku sendiri. Ntacyo amafaranga atahindura. Zaman kekotoran yang berlaku kat dunia ni. Zabura byo nabonye n'amaso yanjye, utangura imbere yanjye. Kau ingat Ntabwo nahagarara ngo meze ndebere. mata ke? Rendam. Uracyanga nakoze byose kubera kwihorera, guhora gusa. Pada aku apa yang aku dah buat ni, tak ada apa pun. Ni semua trainingnya. Kuri njye ibyo nakoze Tapi lepas ni, Zul. bisa nk'aho ari imyitozo sindatangira. Lepas ni aku Gusa nyuma y'ibi besar, lebih bermakna lagi. nzakora ibirenze ibi kandi bifite agaciro. Nahindura isi, nzanayihindura. Aku nak kau join aku, Zul. Aku nak kau dengan aku ubah. Ndashaka unyiyungeho Zulu, duhindura isi. Shiri urubyemera? Okey. Sawa Okey. sawa. Aku join kau. Sawa ntari wasi ndakwiyungaho. Kiramubeshya kumbe na Aku join kau. ni byiza cyane. Mfungura ndakwiyungaho dukorane. Zulu Bagus. byiza cyane, arasa uwa mbere. Sasa niba ugiye kunyiyungaho akazi ni ukwica. Sial kau. Wamwicanyi we, Boleh aku lah. kikuwa ry'iwibeshya. Aku lah. Niwateka wambeshye, neza akazi si ukwica. Ntabwo wambeshye, polisi irakubona uri wenyine, uri umuhombyi. Datang sini. Ntabwo ninya polisi nazamugana ngo niteguye urupfu. Ashraf yarambiwe n'isi, ariyamagarira ati rwose muze mumfate ku manywa. Ashraf. Aku tahu kamu ada di dalam. Tempat ini sudah dikepung.
Tiada lagi jalan keluar untuk kamu. Ucikira itange uze amaboko wayamanitse none kuyamanika uyafatisha intoryi zawe ko arebye wahinze mu murima wawe uze ufite intoryi mu ntoki manika amaboko surrender now. What is away? Bariano, they are here. Oh. Ngeye imbere bolo over. Bana igisasu cyambe. Akirafu najya yiburira. Umugabara. Nimba tabayobeje numbaze. Ahambere araturika. Hey. Akirafu najya yiburira. Nane nagore nakabyize Ashirafu akugira ngo ndaho. Avayo nimbunda. Umbe mujye mukuzimu n'umusazi Ashirafu yasaze yari yambuwe zal zagombora kamia abakora bityo bitumuriraho dawa ya moto ni moto ibintu byajya byabawada ndagicisheni apolisi ni benshi Ashirafu asubira mindani bamusaza barikisama sasu kubw'Imana raswata baracika kizi mesire yashiramo baratangira polisi Ashirafu ari inyuma gerade Ashirafu ni ibandi dore filimi iraha bavuga amaji Ashirafu we ni iji filimi iraha bahise KL Special Forces aracyari Sankara da Premier arasa umukobwa ry'akaguru wabutenzo rajejeri Ashirafu magwana imbunda gakuraho umutwe tayari karayimutunga Ashirafu ntago yarasa Tapi asah lagi. oro muhanga akuyeho umutwe nkuramo magazine ngaho ndasa mama yake na mama wambaye igipfunsi kiravuga Samri, macam mana keadaan kat sana? tayari barambarana imbundi bikomeye wajyana bari inyundo baguhondagura tayari nababwiye samano nazigiye tayari musenzi sana Ashirafu turi sana unakuno umutwe w'imbunda nakafata magazine imbunda iri hakurya taratora imbunda barambarana cyana Ashirafu tayari gishingisha ugongo fata imbunda Ashirafu Ashirafu tolong jangan apa-apa. Ashirafu tabikora Kau nak bunuh kau bunuh. Ashirafu rasagenda kwinginze amusenze kunsuzugu Tangan aku. Tapi tunang kau kena mati. ubwinyi ngo akiri karura byanga Tidak setan. ubuzima bw'uyu mukobwa bugiye kujya mu cyimbo cyabo Special Force arabapima kunyama wanga gushyira imbunda hasi baguha Ashirafu amaboko tutabona imbunda hasi bahugu kamushaka kunda sana rafa nayo ikamuca mu mutwe abandi barapanura Ashirafu babikoro barangije bazana nyina wa Ashirafu mwana wanje buriya ntabandi bidaca amakibere umubyeyi kame mu mubyeyi ukuze uragaba amavaro sinshaka kubona ibingibi umugenzi aramaze gukira nyina zikara abana bitonda uvana mama Ashirafu nurasa umukunzi wanje Ashirafu uyu mukobwa ararengana Ashirafu don't do it nubikore ise uyu mukobwa nawe wanshema amafaranga Ashirafu mwana wanje mama utajya mwana yetu turamuzi Aku kira sampai 3. Sir ajana nasi tegekobwa Ashirafu ya mukobwa ararengana Ashirafu yasaze 2. Bodoh pagi ni lagi. subira inyuma mugende cyangwa muzana indege muvane hano ya helicopter Macam. Ashirafu Okay. imwe sawa helicopter bayizane guhamagara helicopter halo over helicopter hakuno Ashirafu mwana wanjye mama tuza Kau sentiasa kalah dengan aku. byose nabikoraga kubera ko ngukunda kandi kubw'inyungu zawe Kau kacau minda budak ni. ubabaje umubyeyi wa Ashirafu Tapi kau takkan menang. uranzubaye inyamaswa nyuma na nyuma
data we wakoresheje umwana umurenganya ka gasore kazana kari agakozi ka Shirafu sheri we Tak. tayari Shirafu yawe umukobwa naye baramuha mupimye muri nkongoro mu muhogo sike Shirafu aranza apfuye nk'imbwa yishe umukobwa urengana nyina yararize data we nyina yabajwe nuko umwana we yari umusiramu kandi umukobwa yamwishe muri kwa kwezi kwitwa Murinzira Mazani ubwo inkoko n'ihene ziba zirigura n'imishyo abantu bahagaye n'umubare wazo ugabanyuka abantu bahagaye inkoko zigabanuka abantu bahagaye inkwavu zigabanuka urumva madamu yararize uyababazwa umukunzi w'Miya dorakazi Shirafu yaranze ababiri imbwa mujinya tayari bidafite icyo bitanga tayari abaje mwakoze kuza murabeho yali sakara da premier mugeze umusore yasigaye ari bariga bazal nimbaye kuzashaka umuryango wa mugezi wa Shirafu nkimumbaze nukagenzi yali sakara da premier mwumvaga mbabwira ngo ndahari wese sici hasta la vista ndabakunda cyane cyane kubakeneye kwamamaza nimero zacu na zindi ni 0783 4 6 2 1 2 2 ndabakunda cyane cyane